Igoti ria Shanzu nirirekereirie mutumia wa Paul Mackenzie Rhoda Wambua mucirithania wa igoti riri Yusuf Shikanda akiuga Wambua ndakuruhanitio na mahitio mothe megie thitango ciku cia Shakahola na oho mwena wa thitango nduraheanite itumi o ciothe cia Wambua guthie na mbere kuhingirwo. Wambua arekereirio na ciringi 100,000 mbeca baribari kana bodi ya kindu kia muigana wa ciringi 300,000 guku akibataro gwikinyagia sesheni-ini ya borithi ihinda riothe abatarania. Mbali na masharti ya bond, Rhoda Wambua atahitajika kuhudhuria vikao vyovyote kwenye kituo cha polisi iwapo atahitajika kufanya hivyo na pelelezi mpaka wakati uchunguzi utakapokwisha au wakati koti itatoa maagizo mengi. Ihinda-ini riu nake muthuriwe Paul Mackenzie na arunake 17 meguthie na mbere kuhingirwo kwa ihinda ria thiku 60 iria cirambiriirie gutarwo muthenya wa ira niguo kuhe kanya uthuthuria makiria. Ekuirwo angi 11 aria mathitangitwo hamwe na Mackenzie mekuhingirwo ihinda ria thiku 3 niguo kuheana ihinda kuri mwena wa thitango kuonania kana kuri na gitumi o giothe kia guthie na mbere kuhingirwo kana mabatie kurekererio. Washukiwa hao wa 101 wa mwaka huu akiondolewa mshukiwa 7 ambaye tayari ameaga watazuiliwa kwa muda wa siku 3 ili kupatia upande wa mashtaka nafasi ya kuwasilisha maombi yote mengine ambao wangehitaji. Nona kurio uguo wakiri Wycliffe Makasembo nioririe igoti kuhe ekuirwa ya ugitiri riria megukorwo njera. Mutwarithia wa thitango ya Min Jami akira igoti njera ni ikoragwo na mutaratara wacio na uguo hatibatie gwikirirwo nganja ciĩgiĩ ugitiri wa ekuirwa ya. Serikali itahakikisha kwamba haki zao za kikatiba au za kibinadamu zinazingatiwa na wataruhusiwa kuonana na mtu yote ambaye ataweza kuzuru vituo hivyo, mtu wa familia na wakili wao. Ekuirwa yothe megukorwo makihingirwo njera-ini ya Malindi, Kilifi na Shimolatewa. Ngiribotera Kameme TV niĩ njĩtagwo Wangui wa Mwiruri.